Alright guys, I Gary ya daripada GCR Motor guys. Hari ini nak review BMW M1000RR 50 tahun Anniversary Edition Limited. Okay, warna memang warna asal, warna hijau. Sama dengan kereta BMW M4 yang Anniversary punya warna sama. Logo dia pun memang lain punya sebab Anniversary. Okay, tahun 2022, motor Recon, unregister lagi, belum register. Kalau korang beli, dia akan keluar geran baru, register tahun baru, register tahun ni kalau beli sekarang. Okey, akan register nombor baru. Yang penting interest, motor baru punya interest jimat, interest murah. Ada warranty sepanjang 5 tahun. Harga jualan 145,000, warranty 5 tahun. Kalau buat loan kredit, minimum deposit kosong bulanan 2,200 lebih 7 tahun. Kalau nak loan kedai pun boleh. Kalau credit card limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card installment up to 5 tahun. Boleh PM untuk dia punya syarat. Kalau nak jual motor, kena trade motor, tak ada masalah. PM kedai kita, penghantaran seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, boleh diuruskan. Alright, jom kita tengok apa yang siap dengan motor ni. First, tengok pada rim dulu. Rim depan belakang pakai rim original M Edition punya carbon fiber punya rim. Nampak? Carbon ah. Okey, carbon punya rim. M Edition punya caliper racing. Steer barrier house original. Majoji punya fork. Kemudian pakai Super Corsa punya tayar Pirelli. Fender depan pun carbon. Winglet carbon. Carbon ori Okey, lepas tu warna asal lah. Warna pun cantik lagi. Side mirror ori. Windshield ori. M Edition punya river guard. M Edition punya river adjustable. Nissin punya master pump original. Okey, inner ni pun carbon. Inner tepi carbon. Carbon. Ini carbon resign lah. Yang belakang ni carbon resign. Bawah harga ni carbon. M punya full race dengan carbon punya inner. Okey, ada frame slider. Engine 4 silinder. Kalau untuk M Edition punya M1000RR punya, dia pakai mangkuk warna silver, warna grey lah. Okey, SC Project carbon punya exhaust dia dah upgrade. Belakang pun sama, pakai tayar Diablo Rosso Super Corsa, pakai rim carbon juga. Kaliper pun warna biru, ada bobin. Okey. Lantai tutup belakang pun carbon. Depan punya pun carbon. Ada engine guard motorrad. Frame slider. Okay, dia punya fork Majoji memang adjustable lah. Kemudian boleh tengok meter TFT, ada M punya logo. Ada motor ni ada cruise control. DTC boleh negatif, positif. Okay, lepas tu dia ada programming yang less race punya. Dia dah cucuk itu program. Ada race Pro 1, Pro 2. Okay. So mileage 19,000. Okay. So boleh pergi setting, semua ada lah. Boleh connect dekat phone, my vehicle, meter racing semua ada lah. Okay, meter racing semua ada. Okay, kita start bagi korang dengar guys. Alright, kalau korang tengah cari M1000RR, boleh roger kita. Motor ni memang susah nak dapat dekat pasaran Malaysia. Lagipun warna ni. Warna ni, so far I tengok dekat market, hanya kita ada sebuah saja. Anniversary punya warna. Warna hijau. Memang cukup terang. Bawa atas jalan, orang mesti pandang korang. Okay, see you, bye-bye.